صلوات الله وسلام الله أمة محمد تاني در الراي الحمد لله. بكان اتدلل بكان اتلي بلا اتشينكن أتشينجر جتشو ما شاء الله. أقولي بكا إرّا اتدلل تتا كني قدّتا فمالة إرّان قدّت. أكس. قوّانا مو بكا اتدلل ته إرّا قدّتا مالة إسيران قدّت. أكس. غندزا خنا كم غندا خنا لالتنا إنجاني جي خنا يسوج. هقوسنا وقني تبي سلكي تنان دبتو ناسو أباتي تو. أكنا مختار قلبي واني قده في ناس أوجرا تنجت تجان. إني مو بالبل. ilma lama sih kan? Ayye. Takka khabu majiruhu mata ka kamu jira ilmi. Khabadu iba kajiru kabri kaisa mata ur kamu jira. Jireenya nuti waan nyaannu dhabne halkan raafuu affeellanne bishaan irraa akkas cunfanii nu kannanii nyaanne ganamaas raafuma sun itti nuu deebisanii raafuma sun nyaanne beelarra. Ilma biyya fayyadu jaanii hogguunii fi kadhatan. Ilma akka Haji Mukhtaari rabbi nu haadhiis. Antaniin tan dura alhamdulillah ijoo abbaa kana qabaachuu irraa. Mashallah. Maali fi asbuf narra arkarra odufeetahi tiani ganala isinu agarsiisu teenyacha Najjaashi dhufee malee keeysaan wallaalanii biya. Kuma khuftus kuma khayi garsiisi maal ja'ani ilma namaatiniisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harkaf bunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kanneen iddoo manarraa sagantaa kana daawwachaa jirtan nageenyi rabbii guddaa bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jechaa guyyaarraan tana sagantaa addaa fakkeenyummaa hawaasa keenyaaf ni taatee sagantaa abdannu sagantaa addaa isin biraan ga'uudhaaf yaana. Ganama bariidhaan nama guddaa hawaasa biyya teenyaatiif seenaa guddaa dalagee jiru tokko faana imaluu jalqabne. Abbaa qabeenyaa Haji Mukhtaar Muhammad Taraddaa jedhama. Abbaa qabeenyaa kana namoonni hedduun ni beektan jenneeti abdanna. Keessumaa akka baha biyyattiitti iddoolee khayrii hedduudhatti argamuudhaan kan beekamu abbaa qabeenyaa kun guyyaa har'aan tanaa ganda dhaloota isaa iddoo inni daa'imummaa isaatti dabarsee imala jalqabnee jirra. Imala keenya kana keessattis wantoonni hedduun kan irraa baratamu kan barnoota dhaloota haaraaf ta'u yennee abdannu ni argama. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. صلوات الله وسلام الله أمة محمد تنجر الراي الحمد لله أمة محمد تنجر الراي الحمد لله. Deemnee godina Harargee bahaa aanaa Gursum funyaan ujubaa ganda warra muchaa warra sayyuu geenyee jirra. Gandi kun ganda Haji Mukhtaar Muhammad Taraddaa itti dhalatanidha. Akkuma argaa jirtan yeroo geenyuttis hawaasni bahanii simannaa bareedaatiin simatamne akkuma deemneenis mana iddoo sagantaan itti qophaa'ee ga'u irratti argamna. Hawaasa iddoo sanii hammatamee wal dubbisuutti ka'ame. صلوات الله وسلام الله صلوات الله وسلام الله أمة محمد تنجر الراي الحمد لله أمة محمد تنجر الراي الحمد لله. بسم الله جاء تنانجل قبوفي الحمد لله غلط قلجوفي مقاسات خافني خنانقول أبوفي. Manaa bahame Haji Mukhtaar Muhammad iddoo abbaan isaa itti awwaalame yookaan qabrii abbaa isaa ziyaaruudhaaf deemsarra argamna. Akka dubbiin teenya naga hirkattuu fi risiita muraattee karaa dabartuu fi maqaa rabbii dhooynee guutamtuu godhuufi akka kaayoon baaneef nurraan hanqanneef koo torbaandii taatee akka hin qabamneef. Abboota keenya hunda abbaa haajiitiin hangafe abboota keenya hunda warra kalimaa shahaadaa irratti hundaa firdawsii rabbi haa qanan jannatu naciimii rabbi haa qanan warra alaa sururi mutaqaabiliina rabbi haa taas sallallahu ala muhammadin subhaana rabbi salaamun ala al-mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin ya allah. في أكبر خاتي دبين ترفويتو في دبي قتي قابدو هكنو تاتو في جلقبة الجيني بوديس بريجو في رب مفارسيني ربي شكرو في
كوبانو كبادو جنتي موفي كوباسي كبارنا سندي زرقوفي مدوجا الرابا خطابك أشوفي Asiis xiqqoo sii deemnee maaliif akkasitti argamnee fi maaliif akka iddoo kana dhufnee nutti himuudhaaf jiru nu faana turaa isiniin jenna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال جانسا خيوب بيسي وصو ديمو Bakkuma isaati deebi'ee bakkuma jira. isaati jigaa jen Akkaan. akkana jechuun namni bakka isaa hin irraanfatu jechuudha. Inaan qatuusi. Hin hanqatuusi. Aaqilli bakka irraa itti dhalate takka ni guddataaf malee irraan guddatu. Akkas. Gowwaan ammoo bakka itti dhalate irraa guddata malee isiidhaan guddatu. Akkas. Har'a akkin isin hin jiru obboleessi keenya kan akkaan jaalattan kan akkaan jaalannu Haji Muktaar Muhammad bakkaan itti dhaladhe hoottaa kunoo mana yoo manni illee dhaabbachuu baate jiraachuu baate kunoo bakka dura itti dhaladhe harkaa je'eeti har'a bakka san dhufne sammuun isaa maal yaaduudha jirtimma nuti irfiif har'umas dhufne laakiin ammoo inni gaafa akka ijoollee daa'ima kanaa gaafa bakka tana ture sammuun isaa gaafas yaadachuudha jirti jechuudha. Gaafa abbootii ijoollee tanaatii wajjiniin isaan taphachaa turan gaafasi. Saniif gaa waa'ee keenya obboleessa keenya Ustaas Najjaashii waliin akkasumatti immas Sheekh Yaasiin akkasumatti immas hangafa Haji Muktaar keenya Nabiil abbaa Nabiilii wajjiniin akkasumatti immas kunoo ijoolloota keenya warra nu cinaa deemanii nu eeganii nagee keessan eenyanii akkuma magaalaa seenne nu simatan isaanii wajjiniin arra aanaa gursum jirra. Aanaa gursum irraa isa jirra. Ganda Funyaan Ujubaa. Funyaan Ujubaa. Ganda warra muchaa warra sayyoo. Ganda warra muchaa warra sayyoo jirra. Bakka Haji Muktaar itti dhalatan jirra. Maaliif as dhufne arra harkaarra oduu feetaahii jedhanii ganaadha isin agarsiisuu teenya jecha mee Haji Muktaar yaadannoo bakka tanaa wajjin hin qabu jecha gabaabaa irraa fudhannee akkasumatti immas sanirratti yaada obboleessa keenya Ustaas Najjaash Muhammadii fi akkasumatti immas wal dura duubaan sa'aa gabaabduu keessatti isin warra asin dhufinis akka waan as dhuftanii isin goona jecha Haji bakka tana asittiin dhaladheetti qabrii abbaa kan keetii achitti imma rahmata kadhanneef isinillee abbaa isaanii rahmata kadhadhaadhaaf rabbi rahmata haa godhuu fi isinillee abbaa keessan ka du'ee fi haadha abbaa keessan nama keessan ka du'e rabbi rahmata haa godhuu fi nutillee kaatimaa nu haa tolchu akkasitti qabrii abbaa isaanii ziyaarree kunoo bakka tana dhalanneettanii odii isaa mee maaltu isinit dhageef. Bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Arragaa gandaan itti dhaladhe bakkaan handhuurtiti jetti awwaalamte ho'atti buute achiin jira jechuudha. Maashaallah. Maashaallah rabbiin gaa arra armaanis nu ga'ee bakka itti dhalannee fi bakka irraa kaanes kan nun dagachiisin nu yaadachiisee ganda irraa kaane warra wajjin guddanne warra wajjin taphanne warra wajjin ol kaanee ooyiruu akaafne warra loowwan tiisinee loowwan tiisuu dabarree ooyiruu akaafne wajjiniin halkanis waariinee guyyaas waaree deemnee guusa oollee akaafnee oomishnee akkasitti gaa yeroo dheertu taariikha amma 30 duraati jechuu taariikno. Alhamdulillah arra ijoollee nu duuba jirtu tana akkanumatti gamana jirti ijoollee kaameeraan hin agarsiisu. Ni garsiisa baay'ee waan ni arkan. Tana warra nuti wajjin taphachaa turre warra nu wajjin akaafaa turre ilmaan isaaniitiin dhale jechuun hin danda'a. Maaliif umriin teenya gaa akkoo beetitti arra 50 tol dhiyaattee jirti. Wanni umrii dhawisan hin taatu sulaa warra bakka nu beeku bira jireenyi dhawisna jennees nu hin dhokottu. Kanaafuu achi jira. Alhamdulillah arra bakki tun manni kun mana akkoonti keessa galaa turte. Qiyaasaan akaakoo kiyyaa ijaaree fakkaata. Armaamoo mana abbaa kiyyaatii ture. Manni abbaa kiyyaa sun dulloomeeti jigee jechuudha. Akkasitti gaa manni kunis dulloomee eegas ana qorqorrootti ammaa dulloomii kanneen illee qorqorroo deebi'eetti dhee. Armatu galuu turre jechuudha. Naaf abbaan kiyya faan dirree tanaaf annee ala kana. Bakki galuun jirtu. Ala kana. Dirrumaan amma dhaabbadhu tana. Allahu akbar. Halkan abbaa kiyyaas rabbi araamatuu fi nama tokko jirti qomataa dhukkuba. Ogguu fincaanii ka'u isa na bira dhiiseeti. Aboo mucaa biraa beesis biraan fuudhin. Jechaanii baadiyyaa tana gaa ooyiruma keessa kanachi maqaan ooyiruun kaanii gartanii seenuu shinti beeniin jiru. Akkasi guddanne alhamdulillah arra maal nu yaadachiifti guddina rabbii itti yaadatta. Wanni kun idil gartee tafakkur rabbii waan dalagaa rabbii keessa si dabarsee isaa si kaasee bakkaan si gahu waan irra jirtu arra waan kalee irra turte boru hoo eessattiin deemaa haramiin deemaa namni arra arma turee boru achi sadarkaa
guddooniin gaa'ee abdii murachuudhaaf ijoolleen dhaloonni xixiqqaan kun har'a armatti agarru kun boru warra biyya bulchufaa ta'uu malan tarii warra biyya tana hogganu ta'uu malan tanaafuu namni tokko bakka itti dhalate yookaan jireenya keessa turetti abdii muruun qabuudhaan ibsuu fadha armarratti maaliif jireenya nuti mana dhabaaf alatti bulle sun har'a alhamdulillah rabbiin fooqii keessa nu galche jireenya nuti kophee dhabaaf miilaan biraa deemne har'a alhamdulillah makiinaatti hin qaalii rabbiin nu oofsise jireenya nuti waan nyaannu dhabnee halkan raafuu affeellannee raafuu gurraatti bishaan irraa akkas cuunfanii nu kannanii nyaanne ganamaas raafuma sun itti nu deebisanii raafuma sun nyaanne beelarra yookaan dubbaafa taatee dubbaa nyaanne itti guddanne sun har'a alhamdulillah nyaata bareedaa rabbiin nu nyaachisu sun idil maali fadhii rabbiitiin. Nabii lamma dhugaan see obar dubbaa fi raafuus. Duba yoon kijibees ragaan kiyya ummatuma jiru kan warra biyyaa jira akkata saatee egaa warri gurguddaan nu jiru dhufne ziyaaraa qabree abbaa kiyyaa ziyaara jenneetti ummata manuma dhiifnee gabbaane akkasi gaa har'aas alhamdulillah rabbiin nuus jiraachisee namatti illee nu de'ee jireenyi sun illee nurraa jijjiiree armaanis nu ga'ee har'a abbuma kiyya suniifu du'aayiidha goone sababaa ja'uun saayibban kiyya kunis na wajjin dhufanii jechuudha. Tana gajiruun nuti keessa kunne alhamdulillah yuma jannama. Wagga waggaadhaan obboleessi keenya Haji Mukhtar bakka itti dhalate kanaa fi ganda isaatii isin irraanfanne. Warra ani amma akka carraa ta'e har'umaa wajjiniin dhufe. Warra tana dura wajjiniin dhufee jira. Warra akka ustaas Najjaash ammaan dura illee wajjiniin dhufanii turan. Waan isaanitti dhagayamee fi akkasuma ammaas imala keenyarraa gabaabsanii nu dubbatanii sana booda immoo har'a waan ajaa'ibaa du'aa'ii manguddoo biyyaa yeroo isaan hundi du'aa'ii godhanii fi gammachuu kan asuma duubaan isin garsiifnechaa ustaaz Najjaashi wajjiniin turtii gaarii. Jallan kabajamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Har'a ganda saahiba keenyaa jira. Ganda kabajamu Haji Mukhtar. Sochiin baraka qabdi malee khasaraan qabdu sosso'uun. Haji akkuma reefu Sheekh Jamaal faan ja'anii hoggaanii fi muka kana laallee nuti mukuma garraa hoggaanii fi gamana gidaara kana laallees gidaaruma kana garraa gidaara kana keessaan waan biraatu itti mul'ata. Reflekshiina deebi'ee akka nama daawwitiichi ilaalee keessatti if harkan. Haji guddaa kana akkanattichi ilaaleeti gidaara kana keessaa wanni itti mul'atu isaa as ciisu keessaan arka. Isaa akka ijoollee tanaa isaa gaara kana bakka tana niira afurtachi dura badde fayyadatan maaji. Suuniba. Nama gaafa kan biddeen okuteef tokko irraan futu. Nama mixaatisa bilcheessi argama. Biddeenni galata qaba raafuu sunuu namsi. Jiruu duuba deemneeti namatti daabnee je namatti ni daabne namatti daabe malee. Afooshaa jaarrate haa jiruuf deeme jiruu irraa kafalate. Jiruun ni mi'ooyti jara keenya. Jiruun gisa tattaafatan mi'ooyti. Amma Haji Fatii Makkaatti fakkaatti gisa ganda kana dhufe. Fatii Makkaa. Bilaalfaan jangajjaaniiti biyyee ciniinan jaan gaafa Fatiidha. Biyyee hammaaranii bakka kaayan dhaban akka ta'an dhaban. Gammachuu keessee ganda caphanii irraa deeman nasriinti deebi'an. Capha biraa odoon taane isin miskinummaatu miskinummaanis caphaa beeke. Jiruu miskinummaa san dhandhamanii har'a deebi'anii jiruu tana arkuun waan laafee miti. Tarra bareeddummaa san hunda caalaa jechuudha. Khayrii abbaan kee gaafa ol kee arkuu ta'u. Khayrii laafee walitti hin tulleef maqaa abbaa isaatiin waa hedduu maqaa abbaa kiyyaatiin jee bakka hedduutti Haji hoggaas dhaabbate maqaa abbaa kiyyaatiin jee amma hogga dhufnee kallattiidhaan amma makiinarraa buune akka dhufnee mana oluma seennee ganda salaamtaa hinne malee ziyaaraa dhufnee Abruma abbaa isaanii ziyaara. umraan hajjiin inshallah Muhammad taraddaa hoggaanii fi ol ka'ee waa hedduu darkutaa guyyaa buruusan jaan namni adda fagoodha jaanii bara daraja goone akkuma duniyaa kana goone kanatti achittis darajaa goone jee rabbiin walal aakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila. Khaan kun dunia tana keessatti jiruunsa akka gaafa kan isin keessa turtanii san. Khaan isa ammas akkuma isin gaafa amma jirtanii kana taa'u.
Akhirattis tana daran irraa hamtu jaan namni akka nama urjii wal garsiisutti abaabaluun beektu shijawal kan booka kanatti yuutuubii irratti daawaa godhee kan dhaggeeffamu muna manni saasan. Hamma urjii takka sirraa Akka fagoo. urjii sirraa fagoo akkam gootee dheeyta san. Akkitti dheeytu yoo innummaan si gad dhufee deebi'ee Yoo malee. asin dhufa yoo ammoo rabbiin khayrii isaatiin warri akka keeysanii kun ilmaan gaggaariin jechuudha. Warri akka namuu khayrii adda addaa abbaa isaatiif tattaafachuma jira. Guyyaan guyyaa haajiiti har'aan tana. Akkasi. Oli yaaman jaan abbaa boo guutamtee haaji maaltu hirru jaan dhufanii haajiin. Maaltu hirruudha haaji. Guutamtee mi haaji. Maashaallah. Yaa rabbi guutamtee Warra akkasii yaa rabbi nu. waan mamma taraddachi gajjiru maaltu nu raahanti jirti jette jaalati. Akkasi. Bar jannatu makala keessa ganda xiqqashoo safarri Haya. khagatti. Naaya. Haan mamma taraddachi jiru. Lat godhanii waan kana isa as fideewun beekumni. Haya. Liiftuma garan maaniif. Kuno ammoo akkam amma guutamtee rabbi. Wallahi warra akkasii rabbi nu haa godhu. Akkasitti siifi mamma taraddaa achitti ciqilfattanii waan kana hojjaasu hitan. Nuti illee garri. Inshallah walumaanuu jannata keessa rabbi waliin nu haa qabu. Inshallah tattaanii bar ciqilfatanii. Wallahi jiruun ni mi'ooyitiin si jee. Jiruun ni mi'ooyitii. Jiruun gisee akkana jijjiiranii dhandhama qabdi jiruun. Bakka teessatti hin duwina deeroo. Achitti arriin sitti hin bahin. Bakka rifeensa gadii san baaftetti bakka areeda baaftetti deebitee arriin si baati. Bakka amsumaa murattetti immas deebitee ilmoo dhalta. Kasoon raamtuudha. Sanirra wal loltanii. Akka sana bar. Haraka baraka. Sanii jecha dachi amma irra gargaaraa haji dhufe. Asii dachi ni qabdanii mi? Honoo dachiin tun idil teenya ilaa olitti gaarri. Amma asii duba wanne amma haaree deebitee hafaa xiqqaa tokko wanne silaa amma akkasuma goota ture. Ahaafe alhamdulillahi rabbi sadarkaa sun biraas na kochiise fadhii Ni isaatiin. dhiibatte haa. Arra warra jiruun gargaara malee wani narmarraa barbaadan jirtu alhamdulillahi. Akkasi tattaafadhaa. Barakaa rabbiin keessa isin haa kaayu akka haajiif barakaa keessa kaayitu. Amiin amiin Amma biyya tana keessa akka Oromoo qofatti miti. Akkuma nama biitti qabduutitti hoggaanii fi maqaa kaasan namoota jajjabaa biitti qabdu gisee jaan. Akka Haaji Muktaar rabbi si haa godhu jaan. Yoo maallaqni maqaan dhaawame maallaqni maqaa dhaawamnaan. Wallahi irraa kafalattanaa jiru. Wa'eeda waan asitti. Rabbumaan nuun fadhi. Rabbumaan irraa isinii kafalee. Maashaallah ammallee akkasuma wajjin jechuudha. Gaafa waan qabne sanirra ammarra gaariidha haji. Nu wajji jira arge. Namni gu'aa qabu warra gaarumaa. Waa dhabaan nama wal nyaachisaa bar. Yaa wal keessa jira namni. Adda adda nama uuma. Wal keessa jira. Haa eega waa harkate irra hamaatis ni jira. Toni rahaadha. Imaana alhamdulillah. Akkasi wanni jabduun amma daleenne har'aan tana daleenne keessaa jabduun. Mama taradaan salaamtaa jechuudha. Fi warra isaa wajjin ollaa sun jiru. Warra ollaa sanii ganda kana akkasitti salaamtaa jechuunidha. Warra jirullee achumaan ziyaaruudha. Akkana wal arkuntu waan laaftuu miti. Rabbiin ijoollee tana ijoollee barakaa rabbi haa godhu. Amiin. Ijoollee Haaji Muktaar caaltu rabbi haa godhu. Amiin. Ijoollee ganda kana maqaa yaamsitu rabbi haa godhu. Amiin. Ijoollee maqaa gandaan arrabsanii miti. Ijoollee akka ganda sanii rabbi nurraan godhin tajaan rabbi isin hin godhin ijoollee. Amiin amiin. Ijoollee quraanaan guddattu. Amiin. Ta qabeenyaan guddattu. Amiin. Ta barnootaan guddattu. Amiin. Ta siyaasaan guddattu. Amiin. Ta waraanaan guddattu. Amiin. Ijoollee akkasii rabbi isin haa godhu. Amiin. Waraana jaanii namni keenya nama garii waraana maa maqaa dhooytan jaanii dadhabne bakka tana suuta jeetiin tuqee bira dabre sheekh. Namni jeneraala baruu bira nuu dhaqaa boo suutatti waa tiimannaa kajaan kun. Ammaarra waraana jaanii hoodha jaanii aga kennaniitu boru kastaa malee ni tolfama. Anillee yaada kee kanaan qabaa beek. Egaa Yaada kee kanaan qabaa. naumaarra achi kannateetu boru deebi'ee jeneraala ta'e itti haajamta. Namni lafaa kee jeneraala ta'u jiru. Guddaan abbootiin qabeenya. Aboo karaa misraaqisii karaa mucaa tokko kamaarreetii hoggana jaanii. Arramoo duraa. Kami ni samii bu'ee islaama caalsun. Hai leenjisaniituma tolchanii xiqqoo xiqqoo rodoo jedhuu namummaa jabaa ta'ee akkasitti itti haajaman. Akkas. Akka akkas taanuu tahan jenna. Sheeyyaasiin si duraa hin keessa ture. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah duraan dursee ani hedduu bara dheengadaattirra bara dheengadaattis bakka tana dhufne. Bara kaanii bar. Amma tadabre jechuudha. Kan kana duraati. Kan sun duraati. Sakasi. Amma lammaffaa. Yaa amanne waan dhaabbatu. Hin dhaabbatu bar. Ilmaan kana ajaa'iba nattee guyyaa sun ijoolleen hammuma murna kana takkaati ganda kana. Arra kun akka shirgootee guutte. Tanarra duuba gaa alhamdulillah akkuma obboleeyyan keenya dura jaanii obboleessa keenya Haaji Muktaar Mahammad Taraddaa jechuun nama beekamaadha. Ammallee ani wanni niin jiru rabbi umrii haa dheereessu. Amiin. Nama gaarii jiruusaa hawwan. Namni gaariin yoo umrii dheeraate hawaasa fayyada. Arra akka dura dhufneen hogguu ziyaaraa qabrii abbaa isaa dhaqu. Diboonni gurguddaan tumaaleysi sun hogguu asitti hidhamu.
akkuma obboleessi kiyya Ustaaz Najjaash na dura jee akka jaan hadiyyaan sadaqaan ilmi abbaarraa kannatu hajjiin umraan ilmi abbaadhaa godhu abbaa qabrii jiru akka nama hadiyyaa sixootaa jaaniin gaawwan amma namaa kannatan sarpiraayiz akka nama godhan sun akkas gootii jaa rasuuli alayhi salaatu sallallahu alayhi wasallam sii quban qabne sii magaalaa Harar jiru hara Finfinnee kanarraa makiinaa takka bitanii osii qulfii osii hin jaan akkami gamma waan ajaa'iba akkasiititti itti dhaqiitii jaan sadaqaan tuni abbaa keetillee warra sadaqaan akkasitti itti dhaqiitee firdowsii keessa sadarkaa isaa ol fuuteef rabbi haa taasisu akkasumatti obboleessa keenya dhugaadha namni bakkarraa ka'e yoon irraanfanne dhiira bakkarraa ka'e tana arraga akkuma Ustaaz Najjaash reefu jee haaji arra gujoollee tana arku tapha asitti taphate wappee gaafa gurraa asii ijoolleen qabde asiin na baasa harka ol dhawanta kan beekta waan ajaa'iba asiin na baasa sin baafnu Sheeyyaasiin sun irratti waniin sitti ta'u ijoolleen irraatun bar huccuu qabdi nati bar huccuun qabnu gaafa si bee gaafa sadarkaa kana waan abu jadii takka irraa qoloo nu hodhaniiti huccuu qarshii qarshii takkaa fi shilingii faadhaan qoloo abu jadii takka nu hodhanii qoloo suniin ceenaa beeki harma keessa maashaallah waan ajaa'ibaati bar kopheen beeynu huccuun beeynu kopheen nunnummaanu nuti abu jadiin sun amatarraa amatatti diimaateeti inumaa'u lammummaa jijjiirrattee abu jadiirraa waan biraa fakkaatti gulaalum isii diisdiima kana hono masinsi duba gaa alhamdulillahi akka jaan gaaf tokko dhadhaa fi deeyimaatu walloole jaan deeyimaa dhadhaa himatee jaan maaliif dhadhaa namni mataarra kaayyata ani deeyima sila anaa urgaawa anaa dawaa anaa mi'aawa mi'aawa maaf dhadhaa mataarra kaayyata naa gaafadhaa jee gaafate jaan hogguu kana dhadhaan akki jeen jaan ani bar yaadee makka keetii professor bakka hedduu keessas beeti diroon na naqanii olii gan na raasanii na darbaniitiin bakka tana geeyii jeeja akkasii haajise akka laafu bakka tanan geeyi taattaa fi guddoo keessa beeti maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala walladhiina jahaduu bina lanahdiyannahum subulana namni tokko yoo juutii godhe bakka numa geeya abdii muruun qabnu hawaasni keenya fakkeenyaaf irreedduun namaa abbootii qabeenyaa baadiyyaa irraa oguu hara magaalaa galan ganda baadiyyaa kana katuffatu abbaa isaa dheessuufaa jira haadha abbaa isaa dheessu ganda isaa kana akkami ganda kana dhalatte naan jaanii jee kadheessu jira gandi kun keessan akkamin naan jaanii mana horofaa kana warra jedhu jira tanarraa gaa haaji waggaan as dhufee ganda obboleeyyan isaa biraa deeme irraanfachuu dhabuun waan alaamaa rahmata qalbii laafina namooma nama agarsiifte jechuudha. Maashaallah. Tanaaf inshaallah ani waaniin ja'u rabbi umrii si haa dheereessu. Ilmaan keetirree kas caalu rabbi si haa taasisu. Silaa wanni abbaa keetii gootu ifumaaf dalagachuu jirta. Ilmaan keetis kas caalu rabbi si haa taasisu. Umrii si haa dheereessu. Diinii diinagdeen sitti haa taatu. Ol si fuudhee gan sin deebisin. Addunyattis ol si fuudhee akhiraa surra darajaa gubbaa si haa taasisu. Kuma darajaa reefu ishee jamaalee meeqa. Amiin jennus warra walumaanu. خبر وري جنته واقبل بعضهم على بعض يتساءلون انا جايبه تعرات انا اللي ورا قياس وجهاسا وربنا آمين وعلى ذلك بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله haasaa yookaan ergaan gammaatti dhiyaaterraa barumsa guddaa fudhatan jennee abdanna daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo خليس الراستانان فول مدرافي الدنيا قبادوف ني وني isuma gabbaaree ibaadaa godhuufi jaalala. Egaa itti aansuudhaan sheekhiif ja'amee gatta'amee iddoo kanarraa waan nuun ja'amu jira sagantaa keenya hanga xumuraatti ammallee nu faana turan afeerraa keenya. Bismillah alhamdulillah yalla kabajamoo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Akkana gartanii akka asiin nama sadii kana qofaan teenyuun seenaa gabasiin hadraa guddaa jira. Magaalaan xiqqoodha nuduubaan gaaraan hundootii jira nuduraan uummata bal'aatu jira uummata akka gaara lamaan jidduu jira laal gaarri bareedaan na duubatti agartan kun gaara hundudoo jaaniin hundudoo taraara mibbaala wayiino lafti Harargeedha gaarran ni qabdi hogga ja'an hundudoo gaara darajaa top 3 yoo top 5 keessatti gaara maqaan dhoomu ganda Haji Mukhtar kabajamoo obbo Haji Mukhtar isin kala isin ayba keenya qaali arantana guyyaa isaaniiti ganda isaanii dhufne
Guyyaa gamana guus. waggaatti yeroo mara bakka itti dhalatan ganda isaanii dhufanii jibootaa fi re'ee fi waan silaa namni ni qalajaan kana shanyii hundarraa lukkuu hanga ga'utti lubbuu hanga lubbuu qofaatu keessa hin jirre. Unala sanja zubi. Warri waaqalus dhufan. Masha Allah. Akkana hono gaariif hin dubbadde wanni hundi har'aan tana qilleensa irratti. Jiboonni ni sunooti. Jiboonni gamana jira, namni gamana jira akkasumas akkasi har'aan tana dubbii waan kana bareechina jenneeti gizee hunda amatatti bara dabre immoo ni hafne haa jechuudha waan ta'an hin beekne. Ni hafnee bara. Tanarra waan siin jiru jira. Ayyee. Mee jara nagaara kana kanarraa jaa. Ayyee. Najjaash ittiin dawwalee Khaleessa misa? Khaleessa. Khalee asriitti dawwaleetiin salaam aleikum jee wa aleikum salaam. Aboo warra qundudootiin jeenan. Qundudoo isa qundudoo aboo gaara gurraacha sun gaara sun laalaa nu dhalaniin jeennuti. Warra osoo gaara laalan dhalan sun yeroo qundudootiin. Simbeene Sheekh Maarreedha abalu. Barbaada gandi kun ganda sheekaati mi? Abalu Sheekh Maarree Eedi barakana magas gaara saawutan arkeetiin saati qundudoo nama beeytaa jechuuf bee. Wallaalee aboo warra qundudootii akkasii haya firraa gaana geetti naan jee. Aboo ati waan hin beekne simbeene warra qundudootii simbeeytu haya na geetti bakka naan jetti aboo Naaji Mukhtaari jeeni akkasi karaarra deebise. Mee isin gabaa dubbiidhaan. Yaa ji bakka malee nasaa diltanii. Ani sarraboota irraan fadhu. Ammoo gaarri hangara gobar waan irraan fatanillee waan qabu. Waan irraan fatanii qabu. Gara mul'ataatti. Ani hoggasan oobiraa takkaan na jira siirii wayii araaraa bunaa taate tashaa'e. Aboo ammaa bunarra nuu haayaa jaan. Akkasii. Taate. Ijoollee isin waan isin hin jiru. Waan amma hajii jee kana hedduu irraanfadhaa isin najjaash tokko hundoo irraanfatee jechuun qabatee naa qabachuu gara. Akkana hundo. Milikkata kabiraatu hedduu qabdanii biree. Amma sa'aati najjaashii mi. Mee gandi kun akkamisi beeka najjaash ta'uu kee. Salawaatullaahi wa salaamullaahi. صلوات الله وسلام الله أمة محمد تندر الراي الحمد لله أمة محمد تهنجر الراي الحمد لله صلوات الله وسلام الله صلوات الله وسلام الله أمة محمد تهجر الراي الحمد لله يا ربي أني بين سملي درسن ديني أرجع خواني بين سملي درسن ديني هركا خيمالي ربي خو خبيره كانيني ولاتي درانا خازنا جاته سونم بافني جيرون قدران قرانا توكو أركان إيمانا قلمي در ربي قلمي سيساني تودي مسيفانا تتافي سبب أفقونا ركو ربي توالانا هندي باتو هركاتو مؤمن جيرين يبونا أركانو همدي دي بفنا يود أبني سبري دقونا نتاتي دراني بينا ببولي جيرو قرانا نتاتي دراني بينا والقراني نو بيانا يا ربي أنين بيني سيولي تريزان ديني أرجع خوانين بيني كما خفتوس كما خي قرسيسي مالجاني إلمنا ماتليسي تتافدو وياد مركانيسي مركانيسا ويادن ربي بكاني سناغو مدركة قوتو أنا ما قبتي جاي بر جرخون نجاشي دفع ماله خيسان والله لني بيا أما زبيني هاسوا daawwattoota keenya maaliif har'aas walgihan jechuun keessan hin oolamu mee sagantaa gama haajii dabarsineeti taariikha waan irra dhaabbatee asitti keessattuu yeroo ramadaanni fuula as garagalee wadaaji tokko inni as godhuudhaan beekan. Saniin beekama maalirraa akka eegalee laata korbeessarraa eegaleeti tokkorraa eegalee bakka tana geemoo moo ilaa eessa deemee maaliif من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها نمي توكو خراتو وانت كخرا غودي نمني بيرالله نغوت لالته ثوابني إسا نمسني في إن اللي والكتا قبو وانت هيف وبليان أكنا خن بكت دالته إرام فتح هدود أجرا خيزتي سالتي سواتهو سبب بكن تخوف
me haji malto wan kana sababa site arra na warina na kana hundini beekh nuti arra wanni yaanuf doy sura fi yaanu wa khairin tun dadaltu taate akka bakka biraati dabartu waan taateef hajiif sagantaa salaa dabarsanii teettuun qaba galatoom immoo hedduu shaanu goote rabbi shaase haa godhu nama beeka nama akka qabu wajjin nama bareedaa wajjin safarri nama gaggaarii wajjin deeme ni boona qomallee ni dhawata gammaddanimi sababa haji keessaniitiin nu babbareedoo kana nu qabee akkasitti waliin dhufne isiniin jecha haji wajjinin turtii gaarii. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته أبليين كي يكالي في جاري أكسمتي هاون كي يابوتي تيا هريو تخيا بقى الرا فدير بيتين بكان اتدلل بكان اتلي بلا اتشينكر إيجا سيرا بين كيسايس نباسي إرانو جيري أرلي وربك كسون إرام فتوخان نقولين هم دي فارمان نديبسه ديبينه حوالا جروتاني الحمد لله قالني خربيتي الحمد لله رب العالمين شيخ جمالي وانا قافته نوتي كمان ريفوجي جزء دوغنو قافته سكنتا ماندورات الرتلة نوتي ورا غارة كونو دوتين جا غارة كونو دوخن غارة سيناك أبو أكبهاتنا تيس غارة ملاتات تاني غارة قداجرو خمول الله تخان دوبا خنا أرممان نطلعني غارو مخانة إيجان نطلعني غارو مخانة إيجا قدنيس ثانا وني نقوتيس جاو تون الحمد لله غارا خنا مني أركيون موقف الحمد لله دوبا مالي سجنتان أرى تجرو تون لغا سجنتا أباخ يمام تردى دعاء ساتي في الدفنة سجنتان رجالم تيم أما ديدا ميلا مجتشو الله أكبر نتوري وجيرو خامة مالا ما سديرك برا خدا سجل أكيد توبياتي سجل تمي جا بانك يامرم ها أما تمام جارسو أنا جارسو مقالة أما تمام تامرمي ها ألين أشي جرتهم فورانيتي ألين أرمى جرتوس أباخ يا سميرتو ها ilmaan saati fi warni sarma jiran jannee makiinaan akkama arraa kana yaanee dhufnee arma finne. Hayyee. Birbirsa guddaa arma jira. Birbirsa amata kumaa olla kaawwatee ni jigee akka tasaa ta'e bakkuma teenyu tana meeyitaa abbaa kiyyaa keenya. Waniinse arma keenyeetuma gaaddisa kana gatteenyee biittiinis dhuftee arma janaazaarra salaannee bakkuma tana armuma kaayee birbirsa kana jala kaayee seerumaa hojii meeyitaasaa qabriin qotamtee qabriin silkiin hin jirtu. وانا جابي سنة تورا أمتا سندرات سلكي بيتي درغاني بيتان نما خنا ميلا يامن ديماني إرغا جاني أوبليين غرسوم بابلي ماري جاني أبو غنوتي رفني غنما رفني بيجا كمان كبدو إني هالكنا تشدوي أرمتي نمي تكو دودو إسرائيل إنيو كباكب الرماد أبني مالي مخينان تنو جوجان ريف كما في الدير في تميتا بيتو ولي تشابتي أرما ولي كامني غتينيس إغواني نتبوتو سلكي سمبراتيكي أتشرا جبه أغاوفني ربه أبو تيرا كان هاساو الله مختار محمد أرما تهي أفزمت ندوره هيمه مير ديبي سلكي نجيرتو غافز دوره دفته غافز دوره دفته أما كاتي بيت أحمد إمامي في أبرة بكرة من جروهم جت هاساو جرا مال جا وين كان تيجي الله مختار محمد رضي رقمته مال ميرالا كيف يناساو لا تبوتوا أكل جانين إنجي أكيد نيجي وصل دوا داسيل كين سامالين إنجي تقولوا غوتو بيجتنا إسمار كاكب كاسير كها سالني الله مختار رقمته يتجرا وقارن تسجيبو خنوسيل كدار كاكب الله ما أدير يا زواني تيدو أوقاسنا كيجان أما موان بروتي بر سجلت ميجا برسون سجلت ميج أوقاسنا أوقني تبي سلكي تنان دوبتو ناسو أباتي تو أكنا مختار قلبي واني قده في ناس أوجرا تنجت تجان إني مو بالبل أكاسي أوقا بودا سونو مكاسي تومة تقلتني في ناسوني ساجرات توي أمو سلكي دا واني تنجاني كاسيتي ومن الرافضة تنجت جودا إنني هم خان إني عايزني تمرو أحمد لك أحمد ديدمي في لا مدرو أحمد ديدمي لا مدرو دوبا سلكين تون نمني سلكي سنبيه خنوما دقي ماله سلكين تون انتورة
أنا سلكي أما تروسون دوران بيتر برا سقالتا ميشان التكي توبي عادتي أيه دوبا أقولنا ما إرجنا جان قوي من إيجا جيتين سلكي نمنيك أبابيغ سلكي مسماراتي جرا ورين في دول كون سلكين كابن بيجاسون أموك بابلي في غرسوم وان تاتيف سلكي جنداتي جر تمنا ورا بيجاسونين بيغ ورا فراب وبلينا باغي يابرا أنا تبي ورا سوني الدولة أبلو فايا ما جيني وبليس سانيتي أمرمي هوتا جاني جي إرجع هدوء أمي في تسلكين زون يا أيو أبرا تقامي دو أباتي كتكوجودة كنو كانت في ناس أو قربان تكوتشان إنك أبوي مراتي تكوتش مخانك أبا يا أيو ميدو أو مقولة برتوك أمي جوجا نقوم تخان رد أولي نقوم خان رد في ناس أبرا رفتي جنجت أكستيجا سينان سوني جوجان سوني أتشيبو درا جوجان سون سببني إتي دعايتان إتفوفني جوجا بانك يا أمر ميسوني قال دي بيتش قال جندني أتشيف نما تكو أقولني في ناتشيف نبودا وني جنين جندنا نما يوتو تاسيا نوتيس فراني جلا إسنس ربي سمري سنياغان وري أمتي ما في نانو جارسون أو جندو في أكسيتي أمت ولي نوادي بسو جنيخون أمت ولي ديبينه أباخ يقول جلو دعاي غونا فوجوسي نانجان أبو أباخ يدو ألفاتان غوني مو ألفاتان إنجرتو دعاين أرما صدقاني كوجي ما كبري ركانا أمت رفوجي كنا ديبينه دعاي غونا في بالله ما تشينه يجاجيتين كده يجو أمت دي دمي لما درا أمت أجي خربي سكالي جندو ما خنا في خنا نيا تكو في لموان تيمبيو أمت أجي خربي لما شان غوني أصو ديمنوتي نمني برار في جوانتن دي بيتشات دي بيفني دورا دي بيتشاك أرشيكم ترباتا مي غافس غادي بيتشي سانغاكم ترباتا مي جاتشون غافس أرى دي بس دي فادا دي بيتشات دي مندن دي نيكالي أتشيم بودا وني رأيتيس نافتي دي بودا مالي وني تونيس ني برامتي أما ترى أما تتي يرو مسون غرتي يرو ما بانك يام رميسونتي أكاسيت أصو ديمتو دي بودا لمان سدي جيتي أرى أما وني أدغوني تنا خيستي وني كابتشو كابدن وني تون أكوان جبر مونتاني أكوا يروسون يجتي وان جبرن تكافين كال الماني نبود التافه نتيني ديمنا ورا ديمو المان كنا بكتنا دال وني تو وان برميتك أكن تمان وني وان جبروتنا وان مكاناتين كابدي كابدو وجوب جبروس ويز جبروس جزيتك مسكرم سينك الله دوما جزيتك تكمتي سينك الله جزيتك تكمتي خدشان كال جزيتك تكمتي دوما كال جزيتك هيدار سينك الله جزيتك هيدار خدشان كال ما شاء الله جزيتك هيدار ما أرى هيدار ميك دي دميشان أما تدبر ما السينات هيدار خنا جمانا دال أما تشيدرا هيدار كيس جماس كال تكمتي ما لفكنا تيارو جيرا أكرمي وان جبروتا كانغورن سنة سينان إتي دعاء تاني إيجال لتنا أرى غاربين سنيس فيدي جندي خن دعاء تنسانيتي نبيعن أنا بيتشامي جندي نزني لكاوة دعاء تان دعاء تون تنا باقي يبيتشاتي بيت تان ورد أمي أبوتي تاني أرمى جرتو هندات أكان دعيتي أك غفر رايل نمني رفاجة أكاسي جندنا نو تان نمني برو أركو جراتا أما وريك الوار ما جراني أما نيكالاني ما شاء الله ما شاء الله كذي إسخراك المادي ما يرى سني ديما خدت ينصرن ميجا شيء يزين شيء ياسين نوجين ترى ماندراسي مال ترى مال نوغان تيادا السلام عليكم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لغا نمو أرى كمبشوب بكتنا اسم في ديمي حاجة نجي على التنين الحمد لله ربي سني غنم عمري ربي عليه رسول جامع آمين آمين ما شاء الله ديسا جولين تكون ديسا بكي جولين في شمرة ننجر نيون تولتو ديسا تنافقا إن شاء الله كويا أرى خناقا كما شو قدونو دقياما أبليين كينيا حاجي مختار أكسما أستاذ نجاش أكسما أبليس حاجي نبيلي أبليس مويل موت إرو قد فكاتا أنا قد أبليس أنقفني أبليس أكسما شيخا كينيا قالي في جالتما شيخ جمال حاجي يوسف فاولين أنا قرصم أردا فنيان جباتي بكتون
بكتنا تلون تني تلو تاريخاتي شريف الجانيني شريف علي شريف علي يرمجرا شريف علي هو سري شريف علي جرا غندي خونغا دوغادا إساني تو وان سينا دلقي نمني المغاري دلون ديونكا بيا سوا سفيدي ودو غندا سانقو فانتين الدنيا ilma fayyadu ilma biyya fayyadu jani hoguni fi khadatan ilma ka haji muqtari rabbin wadis umri rabbin wade reisu tanab akuma balaysa yarefo she jamal haji je namnu khuni duai tana wonni godu bo malama takka jala rabbi barbada dalaga lamma fa akasuma asara duai tanatti barakha wa hunda wan arkuf dalaga lamane ragalacho haji hime أبا في عدتشون رسول كين عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم المنا ما هو قد يدلقان دراجة تجي واسدي ملء صدقة جارية زلالم نماديم تسوام نسي أكاسم بالمغاري خكاجي خنا ربي سيقول ياتو الحمد لله الحمد لله كان مكان أمري رب ما نو تنافقا إدو تنا أرقو فودون تيارو هدو دفنه gandinis ga kumarra kana gammade nyaatani dhugani haji fis du'ai godani bara dabre mi amata khan ana mata dabre se ujira magu yasu لك عمد لما halkan hogula fon kana ga fon hakka hotela shelcho to kono makanani sinimit wadanya haji wadaja biyata rawana tanika fon habba to koyol fore nam to ko for rajir إذا أركو تيسا من قدون كاكو فونيس نيات كوياسو وانين إرام فنرا لا نمي توكو جارسي توكو خلو كي حاج خوا سرن نبايي جين أبودا كي أنجينك حاجي سين فوقي وان قدوف تيساني فوقي بريدا برينجي أماس مخينا قدوف تيساني بريدا برينجي حاجي سيهاجي سو قدوف تيساني بريدا أبا مال جنة جي هرسي أما فابركا خدان جي بقى قرار نغيس أباي فابركا سون خدتني رفع خبرنا فاري بساولين دينك كتا تسا أستاذ نجاي نجرا شيخ جمال نجرا نبيل نجرا ولا ما نجرا فابركا سي بيفنده ما شاء الله ما شاء الله فابركا انغا سنجو أمبي غرب بانسيها جويج أمبا سوني جي الله أكبر أكاجي جانا ميشاتو أبا كبينيا تجان اتدو في وقت تدو في مال جين دعاء تكانا مو سينغونين زيغودا ناداجي جين جان يا بو مالو ما وني تكانا مو نانغورين جين جان ناداجي جين جان أول سيفود إيسيلا فان كاين تين سيخرد جين والله تانا قدون أكاسينو تين سارة ونين هاجي أول سيفود آمين لافاسين كاين آمين لافاسين كاين آمين دنيا تيزول سيافو آمين آخرت تيزول سيافو آمين وني قدوم بيخي إيمانك أباجوت آمين حواس خيسا لا تغنى حواس نين كيسا لا تغني حاجة أبجي بكتنا يادة تسلا وداني في الفينة تيزقون متى حرارة تيزقون منتو حواس خنا يادة جون إيمان الرأي أما اللي وني آخرة فردوسي قبا جراتنين إيمانا على إيمان ربي سياحن آمين المان كيتلي خسيجالو ربي أقولو آمين لكن متى كنبيلي فين دبرسا بسم الله أبا هاجي تنغفه أهلي قبورهم ربي رحمته آمين بسم الله ربي رحمته آمين اللهم اغفر لهم آمين ورحمهم آمين وعافيهم وعفو عنهم آمين وأكرم نزلهم آمين فردوسي وللربي حقق آمين آمين يا ربي آمين آمين يا ربي آمين مين نبيلو وانجوغا دبي تنرت نبيل حاجي مختار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. wanni nin jechuu barbaadu wantan dura rabbiin ni'imaa ilma namaati irratti oola yoo namni sun ni'imaa sun firratti arke alhamdulillah jechuu baate badii gurguddoo antaniin tan dura alhamdulillah jedhu abbaa akkanaa qabaachuu irraa Mashallah. maaliif abbaan kiyya abbaa hiyya bichaa osoo hin ta'in abbaa miskiina hundaati wanni qabnu ni dhumaa osoo hin ta'in wanni inni nu barsiise gizee kan na ta'u nuuf tiidamtiidha wanni inni nu barsiise lammada
أما تو جزء بكتنا رفو إفجار أنا نمبسو جيبوتها تنورا لكي فودين نانديم جزء إني فودين نانديم وهنا يوها كان تبدوف يوها كان قفلة بوارق لوفيمتي ها أديس المخيا أني نباه ياغو دسي كتير ما شاء الله تنافو برنوتا سرافرد ده الحمد لله وانين آمين وانين جاي سايب سو سينكابو مانتيا ترباه يعني مبيو بانجي نيجا تري بابيله داكا وجيدا نديم فاتي خيسا اتبيا تقويا لميو تاتي هندف ماتيا تودن نقبدي قران رنتمتو زيدو فيني isidaran nundis bate isa guya ta kola malledo abang ye godo fes hanu me isidaran ite nundis to barnota fi baga kasid barnota ran gudisan nu jejjebesan atatu gize de me do fe abakhiya isa ya automatika showasi inni mana tae dalaga sa mana ra dalagu egala mo alhamdulillah wonni njo hiddu taka ندى جيم تيرونسون يروسون يسجل بانكينيا زيقلده أما تنان وننا الحمد لله جو على كل حال دي لخنا خيس أستبرر أسكينيا برنوتا قد يسرع فلان وان نمني توكو برنوتا يخامنا كراتي ترافرات يخاها سرع فرات ما تفير برنوتا كابا خينيا رافلان أني بكبراني جرجياتو الحمد لله ما شاء الله ربي المباج على سياقول آمين آمين إسن اللي ورا خنابير دبره حواس خنان إرام فني حواسني خن اللين أني ونين دعاء يقولوا حواس خنا خان أكخيامي نبير دبرو إلمان أكسي ربي خان مفيد آمين آمين مالف جنان مغني تقو يعني مغني تقو بوان كم مغني تقو بان شدة بوجان أرى جمعون تيا نما نجعل إلمان أكسي أرمى خيسا على تاني جدتاني بيتنا بيا جدتو بيا فوقين الراليل لفتو بيا كبيني الراليل لسو بيا مسكينو مانتو الرأشي ديمتى إنكينتون الرأخاتة جمعو جرو بدارينا جراتو ربي كبروا ويند يقدون نبيل كياس قالتو مي قددو ربي بكان سياقو خان قرتي وان نتيجو نتانا مي دچامي كأقولو تانا قرتي أكا سينات تاسا وربي سياقولو أستاذ نجاشتي أنا شيخ هنغان تاو خنتي مال ترى خيس ديمو ترى بيتا ولا مججبدو هاجر راونين غولب بين را كبر ديچ دبي تنرا ربين ilmu gasi khano ilmu lama si khana أيه taka khabu majiruhu mata ka kabujira ilmi لوجو khabadu ibaka jiru kabri khaysa mata wal kabujira tarikh am bisu jiran gawo tarikh abar khon awon min wara bunjuru akasi saganta tenya tanango lamna مخرج كلماتي wain dalota behi awon abada tulan ilman kheti sumaf debiti inshallah dalota khaysan khaysa garu mina khana rabbil lukisinin ja saganta tenya tanango lamna gayi inshallah أمو سجنتا من بابا مسكاف تغنا إردي بتنو تمرت inshallah irad ani len girgirawatan dubadde tana balifne she jamali len raha sa wabillahi tawfiq assalamu alaykum Egaa iddoo kanatti wantoota haasamee hedduu akka barumsa irraa fudhattan abdii qabna. Akkuma isiniin jedhame egaa diboonni qalamuudhaaf qophaa'anii jiru. Haga asoorra jirrus gaa akka tasaa tokko qalamee lafa godhamee jira gaa akkuma viidiyoo irratti argitanitti. Amma kan hafe lama asumaanuu gaa namoonni takka yeroo beeylanni gorra'amtu hoolaa, korbeessa, gaala, loowwanis tahee yerooniif kunneen gorra'aman argee hin beekne akkaataa itti gorra'amu asumaan laala isiniin jecha. Akka tasaa immoo namoonni qalbiin isaa laaftuudha. Kan dhiiga arguu hin dandeenye takka immoo kan yerooniif dhiiga arge coraan keessan rifatu takka immoo miirri naasuu isin dhagahamu ilaalinaa isiniin jechaa eegalamee jira. Lumaisa kofar gajufi jala lumaisa kofar gajufi Tijirano dunia tanarra dunia duntura Rabbi gabbare qali sagone Akkuma daawwachaa jirtan gaa dibichi inni lammaffaas qalamee inni sadaffaa qalamuu irratti argama. Isaaf bitamuudha nurraa keeballaan nurraa jaalachuu santu milkiidha Sidaa sarkanaan milkooyne milkii qabne yaadduudha
رضا ساركنان ملكوين ملكين كمني الدورا صلوات الله وسلام الله. kun kan taamaa jiru gaa daawwattoota keenya kabajamoo jamoo fi jaalatamoo abbaan qabeenyaa Haaji Muktaar Muhammad Taraddaa sagantaa du'aa'ii abbaa isaa kan addunyaa irra hin jirreef goosisuu fi akkasumas hawaasa islaamaa warreen abboonni isaanii gara fuula rabbii deemanii jiraniif araaramni akka kadhatamuuf miskiinni nyaatee akka isaanii du'aa'ii godhuufidha. Kunoo gaa qalloonis irraa kaafamee tottolfamee ol kaa'amee jira. Guyyaan kun guyyaa 25ti. Ji'a sadaffaa bara 2018ti. Guyyaan isaa kamisa ture. Galgalli isaa immoo jala bultii guyyaa sagantichaati. Guyyaan sagantichaa immoo borumtiidha. Aanaalee kana iddoo garaagaraa irraa sagantaa kana jala bultii isaarra kan argamanii fi saganticha tolchuudhaaf iddoo kanatti manguddoonnii fi hawaasni biyyattii kan walitti qabaman galgala du'aayii godhaa. Dubartiin ammoo moggaa kana wantoota barbaachisu tottolchaa boruu himtii ganama eeggachuu irratti argamu. Du'aayii isaan kadhannitanis aamiin jechaa nu faana turaa isiniin jenna. Ammatti tabiyyaatii walgeessu rabbi haa godhu balaa oliitillee rabbi nurraa cufu bishaan keenya rabbi nu haa kan kannaa isaa ban qabne rabbi haa tafara bakka irraa baate ammatti itti haa deebisi kannaa akka biyyeedhaa rabbi itti haa kannaa akka bishaanii rabbi itti haa kannaa isaa ban qabne rabbi haa tafara taduriin addaa godhu turaa mi'amman nu haa mul'isu warra kana walit dhaabu rabbi nu haa godhu namuutu warra kana godhu rabbi nu haa godhu warra abbootii teenyaafis akkana godhu rabbi nu haa godhu ee rabbi kan biraatis kanan nu haa qatta. Abu Aziz, Amin. Abu Bakila Al-Jin, Amin. Abu Akman Gammaki, Amin. Abu Rabbin Irishid, Amin. Irishid Amin. 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 Abu Bakil Al-Muhammad, Amin. 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 Rabbi Izzat Amma Yasifun wa Salamun ala Mursalin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Aziz Ya Karim Ya Allah. Warra hajji illee kan badhaku rabbi sinaa godhu warra hajaa hajji biyya kasii hajaa bu'u rabbi sinaa godhu riskii illee tan barakaa qabdu rabbi sinaa kan jaalalaa fi riskiinis duree namaa rabbi sinaa godhu. Amin. Saati dabu mana bawa. Amin. Akai ni mana ada sunat tiba tiba. Tahu bapak cuma bisa ada. Amin. Bisa lagi. Amin. Amu mat kita tuage. Amin. Timbe ni ada timbe kasih nuage. Amin. Ada manu nuage. Amin. Aku isale bakal maju turun pinu jalan ciset dia sungguh kita selana mana pinu jalan dia sungguh bajundan dah. Amin. Amin. Kasma aku main ni kerja nujuala teh kanati, karena kanan jin nujuala teh kanati. Awal malaikat itu bisa jalan. Aku tidak nyong dau sedetanya natarap. Kita cuma dosi tapi akan. Aku sedetanya natarap akan. Awak main di Islam mata Muhammad Allah ada lagi kanati. Jin ni insi di sahah kanati. Aku pakai ini jadi. Fanta malaikat aku. Fanta ini jadi fanta malaikat. Amin. Rabbi amilke. Amin. Eka gudja Rabbi amilke. Amin. Walar majru jiru. Amin. Kabiya jiru. Amin. Kangama jiru. Amin. Isanan gabe. Amin. Rabbi amilke. Amin. Adunya zaman. Amin. Akhirat zaman. Amin. Bika surati Rahman. Amin. Subhana Rabbika. Akkuma beekamu aadaa hawaasa keenya baadiyyaarraa waan namatti tolu tokkotu jira. Guyyaa sagantaa qabu goosni jiru daboodhaan namootu gammachuun walitti dhufee jala bultii isaa waliif kabaja. Waan gargaaramuu qabu wal gargaaree namni hundi walitti dhufee waan humna isaatiin godhu wal gargaaraa khaanis cinaa taa'ee nama waa hojjetuun jajjabaadhu jechaa bula. Mirqaananii galgala du'aa kadhataa bulu.
kun keessumaa karaa aadaa hawaasa keenya Harargeetti hedduu beekamaadha. Guyyaa sagantaa irraan tanaatis akkuma argaa jirtan kan godhamaa jiru kana. Faallaa kana immoo keessummoonni keenya akkuma agartan Ustaaz Najjaashfaan dadhabanii jiranii hawaasni immoo gama kaanii mirqaananii du'aa kadhachaa jiru. Dubartiin immoo gama isiitiin kuduraa ciraa iddoo waa itti bilcheessan qopheessaa. Dhiironni kunneen kaanis foon silaa qalamisan cicciraa sagantaa guyyaa boruutiif qophii ajaa'ibaa irra jiru. Guyyaan boruu akkuma isin hin jenne guyyaa jimaataati. Hawaasni iddoo garaagaraa irraa dhufee haala adda ta'een waliin nyaatee waliin dhugee du'aa bifa adda ta'een kan godhan taha. Utuma kana jennu galgalinis ni dhume ni bullee bariinsaa maaliin bariite akkam ture hoo sagantichi kan jedhu kutaa lammaffaatiin kan walitti deebinu taha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo arragaa jala bultiin kana ture inshaallah du'aayin akkam ture hawaasaaf ergaa akkamtu darbafame kaja'u kutaa lammaffaa sagantaa kanatti aantuun isiniif qabannee dhiyaanna. Haga paartii waa turuudhaan walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.